Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Luz. Iti Santa Maria Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ito'y pakasarita akan ayat, ajak tupulos malipatan. Buwan na papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Luz. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, mangan kayo lang tananang. Adto'y pa'y tisidaan. Agkakaimas ti sidaan, anak ko. Ay, kaslawan ganas ko. Ni, apay nanang. At ka di sakit yun. Awan mo't kit day. Kuma, naragsak ti mga no adakadwata nga apok. Ah? Ani nanang. Ipo adagos. Katawan pa'y mat-asawa. Ay, puwera angaw, los. Bakit akon? Kayat ko asakbay amatayak. Makitakpay ti apok. Ay nananang. Mabayag kayo pa'y amatay. Kan saan dak kumamat nga i-pressure iti day tabanag, an? Saan mat analak ka? Ay, saan ka nga umubing, los? 38 ti tawan mo. Panunutam kumamat ti agasawan. At damat na tayo kada trabaho. Saan mat analak ka day taabanag, nanang? Manang Sonya, nagpintas mo tanday ta washing machine niyo? Ginatang man ni Los. Tapno saan kami amarikatan nga aglaba. Ang adamat tay si good a washing machine niyo. Ay naperdin day jay, Pilar. Aya. Ay na, nagpintas a talaga dahita. Nagdakkel a washing machine. Sakat kompleto pa'y. Day tamo ti pagyamanak, Pilar. Igatangan nak ni Los kadagiti makatulong kanyak. Ay, malagip ko gayam, Manang Sonya. Apay no ipaaram mo ni Luz kan ni Ruben. Sino a Ruben? Kay nga'y kaaruba mi abaak. Wan abokod. Wan, mabalin mat, Pilar. Lanang, auntie, nangukuti saritaan nyo. Luz. Saritaan milaang mo. Andakan ka, ano kayat mo? Suggestion ko laang sa anak ang makibibiyang iti love life mo. Nay pag-arapihin, Luz. Kastamat, Ruben. Apay, anyat gagaram. Umay ka kumapasyaran. Ada trabaho kinton madamdama. Pasensya ka na, no madisturbo ka. Home base nga men ti trabaho manipod nag-pandemic. Kat nairanamat apang rabi iti duty. Pasensya ka na, no nadisturbo ka. Umayak to, no awan trabaho. Uray saan? Anda ka di bagbagang, Luz. Ay, awan. O sige, tani, dandanin mangrugi ti trabaho. Sige nga ron, mapanak pa'y. Naibagmanan arabiin. Adda ka di gagaram, Benny. At daman damagag manak. Upunot ti mangmangagkot. Ganya kasinsain. Agar-aram samat ni Robin abaak ka ni Los. Ay, kasla saan mat akayat ni Los? Anya? Palpaliiwag. Kat saan mat nga agbayag ni Ruben no umay dito'y balay? Ay, saan ko man nagpilpili ni Los? Ang mga numabakatan abalasang. Iso mati kanayon ko nga ibagakan kwa na kasinsay. Baro ni Ruben. Awan sabit. Awan puto na. Anya pa iti saan nakayat. Ay, kasaritam man, Benny. Tabarang si Kati Denggan jay kaanakam. Ay nananang, uncle, saan aga po talim mabasa kun iti kalendaryo kat kumpurmila ditan alalaki ti pilyak. Sa anak mo't adesperada kat. Ay, adda kagayang bitaas si Deg. Wan nanang,
Sikat ipampanunutan may kaanakan. Isu ama ki asawa kan. Denggan na kami kuba. Pasensya kan, Barok. Ngam awan ni Los, napan ijay ilay. Kasta ka din, Nana. Urayo ko na. Mala, no makauray ka, nasaya at Pasensya kayo na, Nana. Tayong mayat iti alas stress. Awan anyaman na, Ruben. Ta saan kamot ang makapasyar iti rabe? Tadamot duty ti anak ko akas call center agent. Huwag nga rod, Nana. Dahil tapay ti pagbay na iti anak nyo. Napintas ti trabaho na. Iding puta siya ka. May saak lang naman nalon. Saan mo kumaatagibas sitan ti trabaho mo? No awan man nalon, awan mat isa ang tayo abagas. Adamat gayang bisita yun, Nanang. Bisita, Los. Itay nakapay nga urayan. Naimbang amalam mo, Los. Kung aknusaan ka na sumangpat. No amukla ko mga adda ka. Sana kumapay ang nagaw-awid. Ay, saan akasta anak ko? Saan mo kumamot nga angawon ni Ruben? Okay lang, Nana. Sa anak mat nga arsagid. Ni Albert yung ang diya ka mo. Ngam nalagaan tirik na kankwana. Hello, Albert? Why you called again, Albert? I have a beautiful voice, but I'm not beautiful physically. No. I had given you my picture already. I'm not slim, but with chubby face. But your feeling might change when you see me personally. I'm fat. I know you will be discouraged. No, I'm not like that. I'm not. Oh, really? Asino mo da di foreigner na kanayon mo akasarsarita iti silpon ba? Ah, ni Albert ay Nanang. Kayam ko from Dubai. Ay, saan ka ko mga agbid do? Ala ni Nanang. Friends kami lang ang mat. Ken may sa hap Arabo laang mat tani mother nakit from US. Ay, uri pa Sa bali ti kultura da kita a foreigner kada tayo a Pilipino. May mayat matla ang tipada tayo a Pilipino. Ni Ruben a kalugaran tayo. Amo tayo amin ti kababalin. Kan puon na. Ngam Nanang, awan matirik na kankwana. Amirisa man nasaya at los. Nasay-saya at antay tao nga am-ammom. Ngam ti foreigner at di mo pulos ammo ti kinatao na. Anya, kada foreigner tagayam ni Los. Wan kasinsane. Ba nag-adyak kayat? Nay, apay adi mo kayat ti foreigner nga agbalin ang manugang. Ay, saan kasinsane? Kayat ko ni Ruben. Tamo tayo ti ugali na. Kan kinatao na. Gusto ka. No dagiti daddo madita. Kat kayat da. Ay, saan kanyak? Ay, narigat ti basta agtalaklakan. Una, saan nga main kat napintas ti gasat da iti foreigner? Andamad na kita'y daksang gasat. Ay, wan kasinsane. Isuan ni Ruben ti kayat ko ang makatuluyan ti anak ko. Ay Nanang, Uncle Benny, dengdenggak ti saritaan nyo. Ngam di mangarog kayat ni Ruben. Iso nga isardeng nyo daitan. Gaputan na bakit anak abanasang? Mangpido taklatan iti tao ajak magustuhan? Ay na, anak. Masursurong matlaang ni Ruben nga ayatan. Nga may nasingput mat abaro. Ay na,
Nagimas mo'y kapiyo, balasang ko. Day tati kapit, anti, barako. Nagimas at talaga daytoy kapi Ala, agkape kayo lata, anti. Pangururayan nyo kininanang. Napanbiit ije palingke. Wen Ay, wen gayam. Damag ko nga da kano agar-aram kan ka a foreigner. Ala ni anti. Nakadamagan nyo mo't ngay iti dayta. Basta naamuhak. Hangam amom balasang ko. May mayat at talaga ti foreigner. Tapno makapasyar ka iti sa bali a pagilyan. Ay saan akas kan ni Ruben akalugaran tayo? Di ka pa'y makaadayo. Naimbag pa'y kada kayo, anti. Takasta ti panunot yo. Ngam ni nanang. Di na kayat. Saan apan nakibiyang? Ang sikat ti agpilay. Tas sikamot ti masaknan. Ay na. Day taman ti kay kayat ko kada kayo, anti. Uray kanayon kayo nga umay dito'y balay nga agkape kan agmerienda. Tanasaya at dagiti bagbagayo. Kan, da kayo ti makaawat kanya. Nasaya at may kaita arabi. Kayat kamat akasarita, Ruben. Naibaga namin ni nanang mo at day off mo ita. Ay, ninanang at talaga. Sapay kumaan. Tasaan ka maumakan niya kung makasyaran ka. Day tamat ti kayat ko nga ibagakan ka, Ruben. Anya day ta? Day to'y kumanti maudi apa ng pasyar mo kanya. Ngam, apay. Makadisturbo ka dilaunay kan ka. Saan mo? Yamkit di. Diyak kayat amang namnama ka. Nakasagana nga guray. Diyak kayat amasayang ti panawan mo. Agbiro ka langan iti sabali nga ayatam. Saan ka din nga agbaliw day tapang ngadang mo? Lading nita, Ruben. Kayat ko ti agbalin anapudnukan ka. Iso nga itatanasa papay. Ibaga kon ti pudno. Nasakit, Los. Ngam no agbaliw ti panunot mo. Ibagamlaan. Nagchat ni Albert. Umay ka no dito'y Pilipinas intun umayabulan. Nay, naragsak kan samot amang basbasa dit a silpon mo. Da kayo magayam nanang. Unak no napan kayo naturugan. Sa anak pa yung makaturog itinaamuak. Anya day tananang. Ay, binastad mo matgaya mo ni Ruben. Nagipulong kada kayo. Saan mo't kiday? Ni Uncle mo ba na itinangibaga? Tanasabat na kano ni Ruben, anabartag. Ay, kastagayam. Pasensyan Tadyak mo't mabalin apilitan tiriknak nanang. Ta sino ti kayat mo? Di foreigner akanayon mo akasarita iti silpon mo. Ay, kwa nanang. Anya ako Lawag man. Iti mabiit. Umay dito'y Pilipinas ni Albert. Anya? Na. Anya day ta package. Sino tinagpawit? Ay, tay foreigner agayam ni Los. Unang kal. Kahit nalukatan yawn. Ay, saan pa'y Ay, saan naka-entry daw? Ha? Ay unay kan kasinsin. Package day tan. Si kansa mo ti magagaran di ta package kasinsen. Ay. Ay, kayat ko Ay, apay adiyo pa'y lalukatan. Ay, Lukatan minto kano intun sumangpet ni Albert, Uncle. Kastagayam. Ay, kayat mo asawan. Umay dito'y Pilipinas dahil si Apolinar. Unang kal. Sumangpet iti mabiit ni Albert. Kat di kayagdanan. Adda amin para kada kayo. How's my place, Albert? Oh, it's very nice. Peaceful and a lot of trees. I love it. But our place is very remote. Oh, never mind. The most important thing
is I was able to prove that I can visit you any point of the world. I never expected that you will visit me here in the Philippines. I told you so, and I mean it. I want to marry you as soon as possible. What? Why you're so in hurry? We're not getting younger anymore. But don't worry. I'll go back first to my country before I'll come back for our wedding. Okay. If that's your plan, then I agree. For I had proven your faithfulness already. Ay na, nagpintas matan dito'y beach anapanan tayo. Ay katuwan Manong Benny. Ay nagasat launay ni Los. Tadap ko riner a boyfriend na. Ay na, Los. Adda nagsaya atan ti panagbakit mo abalasan. Tanasaya at taw ti masakbayam. Wenanti, Uray siya, nagasatakmet. Makita mo na ito'y baro a sapatos to. Kanami nasuot ko. Regalo na daytoy. Isumat lagayam ang naglawa ti isem mo Manong Benny. Aguray ka. Apay ngay adi ka matagtagare manang sunya. Ay saan ka kadian naragsak? Paisaw, saan ka kanian naragsak? Nagadumot ti regalo ni Albert ken ka. Ay, agdang-dangag aklaang iti saritaan niya. Ay, manang sunya. Ag-move on kan. Nagasat kit di ni Los. Ay, puno dayta. Nagasat ni Laos. Ken uray da tayo, nairaman. May awan maipagak. Ay, unan. ala, intay kat manganan. Nakasaganan ti makan. Ay katuna, kaanakan. Before I will go back to my country, I will give you a little amount. Manungay, Albert. Ay na, agagatal na kitit na kulap ka. What did you say, Uncle? Kwa. I said, you're so kind and good. He said, you don't need to give them money. No, it's just a small amount, honey. Oh, Uncle, here's your 10,000 pesos. And 10,000 also for you, Mother. Ay, thank you so much, Albert. Ay, thank you. Ay, kastamat ti manugang. Sana naimot. Thank you also, Albert. Ay, diyak kumakayat nga awat. Ang takababain. Ay, manang, kung saan mo akayat? Itin mo kanyakaon. Awan babain ko kay. Anya. What did you say? Ay, Nothing, Albert. They were just thankful to your gifts. They were so happy. I'm so happy too. If I saw them happy with my little gift for them. Thank you so much, honey. Kalpasan ti 5 bulan, nagsublimanen ni Albert dito'y Pilipinas. Tinungpal na ti Karina kanyak nga ikalay sanak. Kat saan ka nagbidot iti pangadeng ko, Mr. Lonely. Ti panangpilik kan kuana. Gapo ta tinrato na kas reyna nulabsan ti agsarita. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Luz. Agyaman pagayam Luz, iti daytoy apakasaritaam. Ket kablaawan ka. Tauray makuna udi ti idadateng ni ayat ken ka. Ngem perfect timing amakuna. Ala, sapay la kumatag tultuloy tiragsakyo. Wano papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, nga impatulod ti pagama nagpailinga di tinagan a Luz, iti Santa Maria, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Marilyn, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbalin ana uyong ti asawak, idi na paay, iti arapaap na para kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dahito yan ti allowance mo, Shena. Kan dahito matkan ka, Vera. Agyaman nak, nanang. Agyaman ak mat nanang. Say-saya atin nyo ti panagadalyo. Anak ko. Ikarigatan da kayo kan ni tatang nyo apagadalan. Agingga iti kabailan me. Uy, nanang. O sige nga rudan, nanang. Mapan kaming kin ni Vera. Ala, anak ko. Kat agan-anad kayo. Ay, imbaglakit din. Taado akanayon ti agpadait ka data. Rekas kasano, maitid ta ti kasapulan da Shena kan Vera. Sapay la kumaa, tamakalpasdan. Itikas ta, makainan na tamertain. Awan papanan na, no di ti makalpas dan tumatlaang. Sumarunong tumanan tayo buridak ta. Eksaktun to no agkolehiyo nito. Nakalpas tumatan da Shena kan Vera. Basit pa'y apanaganos, bakit? Allah, apay ada kayo matantag lutluto nanang. Kinunak mat asyak ti para luto. Urayan daklatan asumangpat nga gapoy di pagadalan. Amok ngamin ang mabambannog kayo ti pagdaitan. Ay, kunak nga may numaladaw ka sumangpet. Text ko mat kada kayo numaladaw ang asumangpat. Awan mat problema kanyak anak ko nga uray siyak ti agluto. Ala, agina na kayo kid din nanang. Siya kung timang ituloy iti lutlutuan nyo. Alaman laangan. Ay, anya lakot ko'y anak ko na yan. Agam, ay, nagswerte ak. Tanaad na anak iti anak. Akasken ka iti kinasingpe. Anya, saan ka makaawid? Kunam. Dito pagadalan. Iso ay tumabalin, ipawit yun na ang nagka-allowance ko. Sige nga, Rod, anak ko. Ibaon kong tulatan ni Tom. Ta iso timapan mangipawid. Agyaman nak marud no kasta, nanang. Basta dyan ka na yun nga ibilbilin ko kada kayo, Laglagi pa nyo ko maakanayon. When ka di, nanang. Saan ka masapon nga ulit-ulitin nyo? Sige nga, Rodan, anak. Kat agan-anad ka, akanayon. Uray si ka? Saan ka mo't makaawi? Vera? Right? Nagawin ni Shena. Saan ka nung nga, Rod? Taado ti aramiden na. Talaga ang busy. Iso saan kami ang makawin? Ala nga, Rod. Taipawit ko mo't ti allowance mo. Tapno maminsan ti panagpawit ko. Agyaman nga, nanang. Agan-anad kayo dita, anak. Saan ka no ang makaawid dagiti kakabsat mo, Tom? Iso amapan ka agpawit iti allowance da. Apay kano asan da makaawid nanang. Ado ka no ti aramiden da. Anya ko mati aramidan da? Di na magyo ka di? Apay, saan da mabalin nga aramidan dito'y balay ti bagbagada nga aramidan da? Jack mat dinamagan, anak ko. Sapay ko mata saan da nga gululbod nanang. Saan mat siguro? Ala, itad yung arodan kanyak ti kwarta. Taipawit kon kadakwada. Saan ka naman na makaawit agiti ang kabsat itaabulan?
Anya launay ayat yar aramidan da. Tas anda makaaway. Kasla imposiblimat dayta nanang. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Danunan nyo man ida nanang. Ilaan nyo matan ida iti abastuda anat nateng. Tapno makita yun no anya ti aramidan da. Winsang agpaiso. Tapno makapasyar tamat, lakay. Sige. Intun bigat matlaeng. Agbiyahe ta. Bakay. Lakay. Dahito yan ti dagos dagiti anak ta. Sige. Tagtuktuka. Pamilya! Na, Kakamitan niyo dito eh. Shena, apay akas ladakkel ta tiyan mo. Pastrakin na kamay. Tapno di tao nagtipag sa saritaan tayo. Kuwatatang, nanang. Apay asaan na kami akayat apastrakan. Alaw may kan bakat. Sumrekta. Tatang, papitan. Ada lalaki dito'y dagos yaw. Asino dahi ta lalaki? Naimbangal daw yo, tata. Nana. Asino ka, kunak? Kuha, tata. Siyak ti kaya ayat ti anak yo. Ha? Di kay madanagan. Ikalay sak ti anak yo. Anya. Awanan kay tibain. Kunak tupay kat amasikog ka. Tinapod nun na. Masikuga kon itinaodi a panagawid ko iti balay nanang. Talo na bulan ti dyan ko iti. Itatamadlawan. Mabayin akong nga gawin. Awan utang mo an aimbag anakam. Imbis ang matulungan na kami. Ngapsikapay ti mangiruruman kada kami. Isu amanipod ita. Makaamo kamatan iti biyag mo. Ayan ti kabsat mo. Ante ti kwarto na nanang. Nanang, tatang, pagkawanan mat. Nga masikugak mat. Anya! Nagalas ti ugali yung agkapsat. Makaamo kayo ni ti biyagyaw. Saan nyo man lapin anunot nang itirigrigat may kadakayaw? Alaw may kadbakat. Hagawid tan. Hawan ti sirbina ti mayanta di tawi. Ang lakay. Umayikan. Agawid tan. Nay, anya ti pagsangsang itam? Ay, kasanungatan ti kasasaan dagiti anak ta. Baybay am idan. Saan da pinanunot ti rigata? Bukod na lang pagragsakan ti pinanunot da. Ada pa'y nga takanin da. Bayam, tapno marik na damat ti rigat. Makaamu damat tayo. Palubusan na ko ba amang sarong karkada kuada. Di mo ipapilit ti kayat mo. No saan mo akayat adata ti agapa? Anak, si kalangan ti pag-asak. Saan ka di nga amumat jay dagos dagiti kakabsat mo? Wananang. Ay, mapan mo man kumustahan ida. No kasanumatan ti kasasaan da. Sige nanang. Mapan ko ida kitaan. Adto ti kwarta. Itin mo kadakwada. Tamangan no kasapulan damay. Sige nanang. Itit ko daytoy kadagiti kakabsat ko. Kumusta ngay dagiti kakabsat mo? Nasayat mo ti kasasaad da nanang. Kinapudno na. Sanda nga inawat ti kwarta apapa itadyo. Isupay kano nga usaran tayo. Ken saan nyo kano ida apakadanagan. Tagpadpada na singpet dagiti naganak dagiti nakasikog kadakwada. Isuda ti tumultulong kadakwada. Ken itultuloy da ti panagadalda. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Idulin mo nga ron day ta kwarta. Tausaram iti panagadal mo. Wananang. Dan inti pa nagpurpos mo iti high school. At yamat a kurso ti kayat mo nga lain. HRM ko matatang. Anya, ay, pang babae dahi ta a kurso. Jack kayat.
Kinapulis, ti kayat ko nga alaam. Tatang, jak kayat deta ako ruso. Siyak ti mang paadalken ka. Isu ang masapol atong palanak. Una, ngamsak mo ti agadal, tatang. Isuarumbang kumasyak ti agpili ti kurso akayat ko. Saan kumaanatang kan ti ulaw ma? Di ka agbalin na balasubas. Akas ka dagiti kakabsat mo. No saan mo akayat? Ang maipada ka kadakwada. Kita, talpasan ti graduation mo. Kat mapangkaagin ron. Ngam, kinapulis ti enroll mo. Saan kat aday ta HRM? Apay, bakla ka aya. Diyak kayat ti anak a bakla. Perslawan ganas ko nga ginrol, tatang. No day tamat ti kayat yu ako ruso nga laag. Na. Apay ngamin asaan mo akayat. Ala, ibagam ti rason. Saan nga rod aday ta ako ruso ti kayat ko, tatang? Lakay, apay ngamin apilitem, no talaga adin akayat. Ay, saan ka man mat nga agbalin akong sentidor? Kita man tinagbanagan jay duwang anak mo. Ala, kadwaam nitom amapan agin raw. Katsiguraduam, akin na pulis ti i-enroll na. Nanang, kasano day to yan? Jak kayat ti kinapulis nga enroll. Ay ka, jay kurso akayat mo ti enroll mo Ay makaamuditan. Saan mo't ngamin anasayatan ni tatang ti agpili ti kurso? Apay ngamin, asaan mo akayat ti ibagbagan ni tatang mo a kurso. Nanang, aday pudno kada kayo. Ngamsaan kayo kumangagong ungat. Kansan nyo kumang ibagbagakin ni tatang. Tama nga no pagtalawon nak. Marigrigatan ako namang ilimliman iti pudno arik nak, nanang. Anya ti kayat mo asawan. Baklaak, nanang. Anya! Dahil ti pudno. Ay. Awan ti maramidak. Ay, Ngam kastuya talaga Ay. tiriknak. ay, Jak nagayatan da ito'y nanang. ala, mapan kaagpilan. Makaamukan, no anya ti kayat mo a kurso. Ay na, agyaman na kada kayo nanang. Talaga man nakaawat kayo. Gapo, tapat-patgan kayo nga anak ko. Dahil enroll mo matlaang ti anak ta. Awan, lakay. Kahit, ti kayat ko matlaang ti in-enroll na. Awan. Ay, pakawan anak apo iti panaglastog ko. Nasaya at nga rugno kasta. At ako makayat ko akid dawon kan ka. Anya mananday ta. Mapan ko kumapasyaran dagiti do ang anak ta. Mailiwak una yan kadakwada. Lipata mo dagi jay at traidor. Ang anak ko latta ida. Uray anya ti ibagbagam. Saan ka palubusan? Nanang, adda pa kisalipak agay contest. Iso pa iti prize sa maawat ko no mga baka. Anya? Ay, anak ko, sigurado ka ka din iti dayta arignam. Mga numabalin pa'y alabaanam dayta arignam. Nanang, manipod adan puot ko, kastoy akon. Diyak lang padpadlaw. Ang itatadakil akon, marigatan akon amang ilimad. Ala, awan maaramid no kasta, anak ko. Hanggang saan mo nga ipadpadlaw ka ni tatang mo dahi tapalimod mo Nasigurado nga agungat manunday jay. Muna akong nga agawit bakit. Si kanto timang Ricard. Nagawis ngamin ni kumpari Lucas. Papan kami kano makipyasta. Hindi ka bang ibang abaryaw? Ala nga rod, siya kunti makaam mo ditoy. Ala, ilapas mo nga ron to'y dadaitek. Tama nga no may daalaan inton bigat. Sige, siya kunti makaam mo. Ala, patuluyat nga rudain. Ay,
Napanan ti asawa ka. Ay, Diyos ko. Anya nga tati mapasamak. Numaamuan na abaklan ni Tom. Kan numaamuan na. Asaan ati kurso akayat na ti inyenrol na. Ay, si kala ko man ti makaam mo. Diyos ko. Nakay. Apay akas na itsura masimbagpag. Ay na, mangibaba hindi anak mo. Ay na, makapatayak sa... Ay, Anya ka dinay ta nga ibagbagamon. nakita ki Jepiasta at ti anak mo. Ay na, nakisalip iti gay contest. Ah, Ay na, sumat lagayam asaan na kayat ti kurso a polis. Ay na, tabaklamat gayam. ay, nakita na kakade. Jack amaw, ngam nagawid akaw na. Tamabain na ka ni Kumpadre Lucas. Ay, sumangpatulang dyan alaing anak mo. Ay, pagtalawag. Anya kakade. Ay, saan mo ko maapagtalawon ni Tom? Ay, sumardeng kan. Tamangan no si ka ti makabil kaw. Tawanan ka itip ay nabaklan. Anay ko tatang pangasyo. Tita ko makabilin. Awan man ti madingar aramidak. Kanawan man ti dagas na no kastoya. Awatin niyo ko man ti kinataog. Mangibabain ka nga ubeng. Ay, gusto ko man, lakay. Ay, saan ko maakas ti aramidam iti anak ka? Maasikakon ko na. Alaam dagiti kawas mo tagtalaw ka na. Diyak ka sa pulan ti anak akaskan ka. Pumanaw kan! Manon atawan tinapalabas asaan ta nakikita dagiti anak ta, lakay. Kasano na ito yan, bakit? Agpada tamot na masakit. Wan garod. Ay, tsak ka ba ang antibagik? Maulaw ka buangon. Kasanuak ngaya makaluto iti kanenta. Ala, ano saan mo akabalan? Siya kailang ti bumangaw na. Panagrik na ka talaga nga agkapsut akon. Ano saan mo ko maapinapanaw ni Tom? Di anda ko makan kaduata. Itakla maamiris di amin, bakit? Agbababawi ak. Ngamawanan maramidak. Kailiw ko matendang iti anak ta. Anya nga tamat ti kasasaad da ita. Makita ko mapay ida, sakbay ang mag-isat ti angas ko. Anya ka din da ita nga ibagbagam, bakit? Di ka madanagan. Ikarigatak ti mapan iti balay ti kabsat ko. Tagpatulong ak amang birok kadagiti anak ta. Tatay, nanang, anda kamin. Sami nga amo akas to'y gaya man ti kasasaad yo. Adda kaming tatang, nanang. Kit kayat mi nga agpaimbag kayo. Ipanda kayo iti doktor. Gaputa kayat da kayo ang makadwa iti mabayag. Kan mailiw kami mutin kada kayo. Ay na, agyaman hak. Tay may da kami sinarungkaran, anak kao. Pakawanan da kuma, itinagbasula kada kayaw. Ay, naragsaka ko na pumusay. Nakita kayon, anak ko. Jack mailadawan tiragsak ko. Ita, nakita kayo manan. Ala, di kay kumagsaw iti kasta, tatang, nanang. Agbyag kayo pa itinapaot. Impadoktor na kami dagiti anak mi, Mr. Lonely. Kat ita, naragsaka kon.
Takaden namin ti maysa kadagiti anak mi anitom. Isuitan ti mga asikaso kada kami. Kat ti asawak, nagbaliwan anaming pinsan. Naawat na nakasjay ti kinataon ni Tom. Ken naawat nan, ti panagsikog, dagiti dua nga anak mi a babae. Tuy pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn, iti dito apakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo ang mapabasol ti asawam, no apay akasta ti riknana. Tanapaay ngamin iti arapaap na, para kadagiti dua nga anak yo ang nagsikog. Ken naklaat siguro, gaputa di na ninamnama, abaklamet gayam ni Tom nga anak yo. Ngem tinaskan ita, nakikinaawatan kayon, ken nasaya at matan ti kasasaad dagiti anak yo. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Marilyn, manipod Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Audrey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Best friend ko ni Ayla, manipod pa'y elementarya kami. Agkasungwan kami iti amin abanag. Agingga nga adda saan mi anak kinnaawatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Audrey diti programa tayo, Dear Mr. Lovely. Imbaglakit din. Taagpadataan na ala iti department store ang nag-applyan ta. Iso akayat asawan day ta. Saan tamot laang nga agsina, best? Iso nga rod, iso ang naghasat tapay laan. Adala nga rod ang trabaho ta, saan tapay ngagsina? Kasanutan tulaangan, no addanton boyfriend ti may sakadata. Di awan pa'y makiboy-boyfriend. Apay, maibagam nga ron. Apay, makaboy-boyfriend kan aya? Awan pa'y mat-agar-aram kanya. Kat no adagaram, makiboyfriend kan. Depende no kursunada. Imbag man, taagpada kayo kani Ayla, ang nakastrag iti nagaplayan yaw. Wan nga ron datang. Maragsakan ang unay. Ta saan kami nga agsina? Maragsakan ak nga raod. Tanadaan ka iti gaye, makaskan kwa na. Adumot laang ti umapal kada kami iti pagadalan iti. Gapo iti kinasingad mi. Kasta kayo nga takasingad iti agnanayon. Siyempre matatatang. Mano atawanan nga ag-best friend kami. Iso nga amangan no panghabang buhay nga aggayam kami. Nagrigat madlang nga rin ti trabaho tanya. Agmalmalum ta nga agtaktak da. Nagsakit ti sangin. Kat ano santa awan mo tinalaka trabaho. Mapampanunot ko pa ikit din ti makiasawa iti baknang. Iti kasna, sa anak nga agregrigat nga agtrab-trabaho. Pangbirukam ko mga rod iti baknang. No adalakit di maamam mo, makiasawa akon adagos. Ni, adan sa gumatang aglang-lang baknang. Si kanti mapan mga sisken ko na. Sure. Sir, anya ka diti sapsapulan nyo? Miss Beautiful, ibirukan nagman iti pantalon. Size 34. Usara ka mga nakitibunyag. Okay, sir. Mabiit lang tay birukan kayo iti maibagay kada kayo. Nagsupli kayo manan, sir?
Anya ka di man ang tigatangin nyo? Birthday ti may sakadagiti inanak ko iti bunyag. Babae day jay. San ko nga mo ti agpili tinapintas na kawes. Iso asikala ko man ti agpili itinapintas. Sure, sir. Mano titawan na? Kinsenan. Ken nakutong. Okay, sir. Mabit lang. Oh, dayto, sir. Kitain nyo no magustuhan nyo matlaang dayto abistida. Wow! Napintas day ta pinilim ay. Manungay day ta. 2,000, sir. Okay, gatanga kun day ta. O sige, sir. Sumurot kayo kanya kay counter. Mhm. Ay na, talagang sakit di abak nang dayto'y alakay. Ti panag ko na, saan ko amadmadlaw, ti panagsubli-subli ti customer mo alakay? Nadlaw mo mat gayang, friend. Amom ka di nga inted na tinumber na kanyak, idi na minsan. Textmate kon. Anya, textmate? Laklakayan, kumparakan ka. Ngam textmate mo? Anya ko matidakos na. Imposible nga awan asawa na dayjay. Adna, ngam nabayagan ang nagsina da. Kat, maikasar na ka nga road no adan asawa na. Ay na, friend, saanan akasapulan day takasar. Basta maipain na amin akayat ko. Ken, maipaayan nak itinarang ay apanagbiyan. Day tati saan mo nga aramidan? Sana kasta ti panakamamukan ka. Apay, di mo kayat arumang ay ti panagbiag ko? Kayat ko, ngam saan akasta awagas? Kaanon tupay nga ron? Narunod ton dagitoy dapan ko iti katatakder iti daytoy a department store. Ngam yak tupay la napadasan tinagin awa biyang. Kat, tutupam ti katawanan ni tatang mo? Ay nasaan akatawanan ni tatang ko dayjay? Inauna ni tatang. Ay, diyak amukan ka. Ala, sweetheart. Order ang maamin na kayat mo. Shakti makam mo. Talaga agalante ka, boyfriend, honey. Kayat ko nga gikat ka ni Jay Department Store a pagpapaayam. Kati Jay kanton balay nga agnaet. Okay, honey. Agpakada akto kini tatang. Kan, agpakada akto matan iti best friend ko. Palubusan na ka nga tayo ni tatang mo. Uray saan nakapalubusan. Ti kayat kulat ta ti masurot. Adda ako ni ti husto nga edad. Tapno ag desisyon para iti bagi. Nasayahat nga rod no kasta. Awan nga rod ti problema ta. Awan to ti agbalin a problema ta, honey. Anya, sumurot ka ni ti Dayja Brian? Uwan tatang. Saan ka nga tang agbabawi iti dayta a desisyon mo? Saan tatang? Di dakon labdan, tauray anya pa'y ti bagbagayo, saan dakto ang malapdan. Ay, unay kan anak ko. Diyay ko malalaki ang mabalin na ka nga ikasar ti pakiasawaam. Ay natatang, an-anwag ti kasar no agrigri gataktumat laeng. Ay, makamu ka, no saan ka mabagbagaan. Aramidem nga ron ti kay kayat mau. Total, adamat tan panunot mau. Best, talaga ka di adi na kayat akasao. Nangitid akon iti resignation letter ko. Pumanaw akon, ngam aging gayta, di nakpala kayat akasao. Sana kon nga awagan iti best. Mangrugi ita, lipatan na kon a best mo. Tangay saan ka dumdumngag iti pamagbagakan ka. Apay akasta ka. Imbes ngagbalin ka anaragsak para kanya. Ngam saan mat. Siguro umapal kanya. Saan mo akayat arumang ay tibiyag ko? Awan rumbang apalakkan ka. Awan tinakaapalkan ka. Ngam saan ka nakayat agayam, ta saan ko akayat aramidam. Diyak impagarup akasta kagayam. No di na kun kayat agayam, awan maaramida. Ngam sapay kumata dumtang to ti panawon akayat nakdun akasao. Urayak day ta at tiyempo. Sapay la ko ma, ta saan kantong agbabawi iti dayta nga aramidam. Awan to ti rumbang apagbabawya. Nagdakil gayam ti balay mo. Ngam si kalaang tagnanaat. Wen, gapo ta dagiti anak ko.
at damatan bukod da apalay. No kasta, duha talaan nga agyan dito eh. Wen, at atang tangdanak ngaglaba ka nagdalos, ngam iti Sabado laeng nga umay. Uray saan mon apa umayan. Syaklatan ti agdalos ken aglaba. Ay katisua, honey, no isuti kayat mo. Kasla ngamin sa anak akong portable no adda sa bali ang tao dito eh. Syaklatan ti agtrabaho ta kabailak mo. Okay, amin na kayat mo. Masurot, honey. Basta asikaswenak, nang runa no sumre ka ko na iti opisina. Saanin ang masapul nga ibagam daytahani. Iso ti aramida. Tasyakat nga rudan ti asawam ita. Nasaya ata si Mang Pagkan, honey. Kada ngamin good news ko. Anya day ta good news, honey. Masikugak, honey. Oh! Good news nga agpaiso day ta, honey. Umay ka man, tabagkatin ka. Anak, mga lumating na nga. Manipo dita, ang nadamtibagim, ha? Jakayat nga dadakas ang mapasama kiti anak ta. Siyempre, matani. Ay, anya gayam ti kayat mo ngagbalin nga anak. Babae, wano lalaki. Kayat ko, lalaki ko ma. Sikangay, anya ti kayat mo. Uray anyamat ket di kayat ko. Ngam, mas kayat ko no babae. Siyempre. Kailiw ko unayin ti best friend ko. Ngam aging gayta. Di nakpayla kayat akasarita. Numaawat nala kumatinagbalin a desisyon ko. Siguro, kanayon lakit di ngagpa-share dito idayjay. Naragsak kami kuma. Maragsakan nga ta. Numaamuan na ama si kuga kon. Kaano nga ta mapakawanak ti best friend ko. Sapay ko matadumteng tumitlaang ti panawan ang mapakawanak. Ket agsubli ti sigud alin nangen mi adto. Nasimbangan ti turod ni Brian. Siya. Apay, jak makatulong. Mapampanunot ko lahat na tigayim ko. Anay. Apay, ay. Ang sakit batan ti dyan ko. Anay. Brian! Brian, nagring ka. Ganakaksan. Anya, ganakan. Wan, mapanta ko man ni hospital. Mabit lang, Rod. Tayo nakisaga na tilugan. Darasam, saan ka nagbaybayag? No apay mat ngamin ajak nadlaw ang naibusan ti diaper ni baby. Sa bagay, mayat mat kit di tapno makarwarak man. Sa anak mat ngaminan ang makarkarwar. Uston na gito aginatgatang ko. Tapno jak marigatan ngagbagkan. Agawid akon. Hello? Hello, Ni Brian. At dasal-sal labayan na ang babae. Surutak ida itinaliman. Jak agpadlang. Di awanan ba in alalaki? Kanong pa'y alip-liputan na ka? Imunag na itisinyan. Di awanan ba in alalaki? Nananay. Apay akas na tirupa man nagawid. Makiwin na suwasa kon kini Brian tatang. Tapay. Babaero mat gayam. Nagsakit tinakam ko iti pan nakakitak nga da sa bali a babae asal-sal labayan na. Nagsarita kayo kadain. Saan tatang? Inawagak laang kat nagpakada akon apumanawak. Makaamumat yan itibiyag na. Kat, anya nga iti kunana. Makamuka ko na nakitin. Tinak man lalinakdan.
Ay, kasano kayo nga roden nga iti anak mo? Ang isturak lang ang tatang. At damat basit urnong ko kadagiti intad ni Brian kanyak. Bes, maragsa ka nak makakita manan kan ka. Imbag man ta nakalagip ka ng pasyar kanya. Kaya't ka di asawan day ta, napakawan na kon. Wen, amo ka nagsublikan dito balayo. Nakaumayak, takayat ko asikat ti agbalin a maid of honor ko, iti umadanin a panagkasar ko. Oh, talaga? Ay na, congratulations, Bes. Katsika, kumusta ka mutan? Kayat ko ang makita ti anak mo. Kayat ko nga isumat ti agbalin a flower girl ko. Mabiit lang ang tayabak ti anak ko. Valerie! Umay ka man dito, anak ko! Iso ni titam nga Ayla. Kaya't nakangagbalin a flower girl inton agkasarda. Yeah! Sige, Mami. Kaya't ko agbalin a flower girl. Sige nga, Rod. Agpakada akong bes, Ado pa'y tinaskan nga si kaswag. Okay, kat agyaman ak iti umay mo, Bes. Hello, Bes. Aping mawag ka? Talaga gayang maawanan di communication nyo iti ama ti anak mo. Awanin, Bes. In black kon. Total, awan matla ang bibiyang na iti anak mi. Kinitak ti account na. Nabayang mo't gaya man ang masakit. Adda na dagsan a sakit na. Anya? Wen, adda post dagiti anak na, intagda ka. Kadsigon pa iti post ti anak na. Birbirokan na kayo kano ni Brian. No adda kano pa nakabalin na, ipashare mo iyan ni Valerie, nakayat na makita. Ay, nasaanan, Bes. Taaging gayta. Nasakit pa'y lang ang tinakam ko kankwa na iti inaramid na. Anya ka ka ni Bes. Saan ka di akayat ang makita ti anak mo ti amana, iti maudi agundaway? Anya ti kayat mo asawan. Adamat siguro karbangan ti anak mo ang makita ti amana. Nasimpon samot dagiti anak na. Tatultulungan daman ti amada abirukan da ka. O sige, itagon daway, surutak ti kayat mo. Ang mga nugumura ka manan kanyak, no saan ka atong palen iti kayat mo. Para maglaan iti anak mo dahito nga ibagbagak, Bes. Wanan, Bes. Naimbag, tada nakaibagakan ka, maipapan iti post mi. Kayat ko ang makita ti anak ko ti amana, iti maudi agundaway. Saanan ang makasaon ni Papa? Kansaan pa yun ang makabigbig? Awanan namnaman ang agimbag, sigun kadagiti doktor. Makipagrik na kada kayo iti kasta sitwasyon ti amayo. No adda pan nakabalin na. Dito ikaw kuman nga agnaad. Tabantayam ni Papa, iti maudi agundaway na. Saan na bale? Nainagan iti anak mo, daytoy balay. Isu ti kayat ni Papa, adamot tan bukod mi abalay. Ha? No kasta? Saan analipatan ni Papa ti obligasyon na iti anak yo? Isumat ipakpakaasik, agnad kayon ditoy. Tatulungan na kami ang mga sikasukan ni Papa. Sinurot ko latan ti kayat ti anak ni Brian, Mr. Lonely. Ita, makatawan ng tinapalabas, manipod pimusay ni Brian. Ket dito'y kami maten nga agnanaed. Maragsakan taimbilang da kami maten dagiti anak ni Brian, akamang ti pamilyada. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Audrey. Agyaman pagayam Audrey iti daytoy apakasaritaan. Nagasat ka, tanasingpet dagiti anak ni Brian. Ket subadam latta ti kinasaya at nga ipakpakita daken ka, tapno agtultuloy, tinatalina ay apanaglalangan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad di tinagan nga Audrey, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Veronica, iti Ilagan City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, gapu iti nalabas a kumpiyansak iti bagik, ken iti akinruar alanghag, napadasak tinalabas a panagladingit. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Veronica, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Fernan, dumagas kanto pa ijay da gusmi. Agmerienda tapay. Saanen, Veronica? Agkita tanto manen iti campus intun bigat. Apay adi mo kayat ti dumagas ijay boarding house ko. Taapay pailaeng. Itulot kalaptaan. Kayat ka ngamin ayam-am mo kadagiti ka boardmate ko. Taapay mat. Siyempre, kayat ko nga ipaapal, nagguwapo ti boyfriend ko. Sana nanaskan. At dapay papanak. Sa dino ti papanang? Diyak kayat dagita asaludsud Veronica. Ket no di mo kayat agumuraken ka. Saan kan ngagsaludsud pay? Ha? Okay, saan na maulit? Saanan, Fernan? Friend, apay akas jay ti boyfriend mo? Apay, Mary Joy. Ay namin ano na kan nga intulod dito'y boarding house. Ngam di pa'y dimagas. Diyak pa'y nakasarita. Ay, kanayon ngamin abisi. Amo matan, graduatingan. Amangan mat numabutang iti tao. Anya? Apay kumamat. Saan amabutang dayjay? Nalabuskit di ati kumpiyansa na iti bagina. Kastagayam. Wen, uray kita am to titsura na. Kasla artista ti kinagwapo na. Anya? Flawless talaga. Isungarod ang nagustuak. Amamunak matan, friend. Saan basta-basta tilanga ti kayat ko a boyfriend? Nasaya at tanadanon ka dito Romeo, Veronica. Apay ka di, ma'am. Agsinger ka din iti abang mi? Saan? Kaya't kalaang akasarita iti personal. Nasaya at mo tagmay-maysa ka dito'y kwartuyo. Ada ngamin klase dagiti ka roommate ko, ma'am. Iso nga rod arinanta ka. Anya ka di dayta, Ma'am Perla. Saan mo ko mga ibaga apan nakibiyang daytoy? Nga makibiyang gaputa siya ti landlady yo. Kat nasingad kami kanitatang mo. Tagkalugaran kami idi. Kan naibilin na kapay kanyak. Agyaman akmat, ma'am. Tanasingpat kayo. Boyfriend mo ka dito'y kanayon amang itulod kan ka dito'y? Wen, ma'am. Ni Fernanday Jai, graduating student. Kastagayam. Ngam, kanayon amadlaw ko. Adi na ikikatan ti helmet na, nukas jay nga itulod na ka. Agdardaras ngamin no kwa pumanaw, ma'am. Amangan mat no membro ti may sa sindikato. Ha? Iso adi na kayat nga ipakita ti rupa na. Naangaw kayo mat, ma'am. Saan? Saan ang membro ti sindikato? Ronnie, nasayat mo ta nakita ka dito kantin. Sigamad gayam, Veronica. Nakitam ka din ni Fernan? Wen, nagdardaras mo tapin manawi tay. Kalpasan tinao di a subject mi. Apay nga rod asan ang nagpakada kanya. Ha? Diyak amo amang ano emergency. Nalapit akasta. Ay na, saan ka unay ngagdandanag? Madadaal ti kinapintas mo. Diyak maikatagdana, Ronnie. Ay, day takat nga minta ni Fernante pinilim. Nagwapo day jay.
Iswa nagado ti gusto kan kwa na. Uray adu ti gusto kan kwa na, no saan na ida at tutupan, awan ti parikot. Sa bagay, gusto ka. Ala, agorder ka nga rudan, tag merienda tapay. Saanan, Rolly? Inaksurutan ni Fernan ije boarding house da. Nakapasyar ka mo't diti kabisera, manong sindog. Wen ngagpaiso, nakaumay kayo magtatan. Ited ko ti abang mo. Tsaka ito maladaw ti panagbayad mo iti abang. Mabalin mo't ani Veronica latan ti mangtad. Inton agawid, iji bariyaw. Okay laang kanyak. Ay, kasla saan tay asigod nga kakalugaran. Wen mat ngamin, Ma'am Perla. Awan ti rumba nga pagbainan yaw. Amom ka day, at the boyfriend ay ta anak mo. Nay, Ha? awan mo ti bagbagana. Tatang. Jack ilibak. Talaga nga dan boyfriend ko. Ngam, di kay agdanag. Taigagaad ko mat ti agadal. Itay pa lang ay nururay ka dito'y dagos mo, Fernan. Sa dino ka di man ang tinapnapanam. Aguray ka man? No agsasao ka. Kasla kayat mo nga i-control ti garaw ko Saan mo't akasta? Ngam, girlfriend nak. Karbangak tagdamag no sa dino tinapnapanam. Apay ajak makontak ti cellphone mo. Nagawid akbiit. Pinayaban nak ni mamang. Apay nga rod adi mo impakaam mo kanyak. Nagchat ka kumaa. Lobat ti cellphone ko. Apay adi ka bimulod iti sabali a cellphone. Gusto man ladaytan? Ado ti bagbagam. Amay ka man kiti. Kailiw ka na. Fernan, basta di nakisuksukat iti sabali. Siyak lang ti ayatam. Wen ka di. Ipariknakkan ka. No kasano ti panagayat ko. Iso nga umay ka man. Aglablaba ka mo't gaya, Mary Joy. Wen, Veronica, naurnungan nak iti murang. Uray si ka, adumat ti murang mo. Napuyat ak, Mary Joy. Iso nga iturog ko pa'y. Diyak pa'y masangot ti aglaba. Aguray ka. Rabrabiinsan ni intulod na ka ni Fernan. Saan mat? Saan pa'y mataparbangon, Ay, saan apan nakibiyang daytoy? Yang kasgayim mo, ibagakan ka ti kapanunutak. Sige na, friend. Friend, saan mo ko mga ito ti 100% apanagayat mo kini Fernan? Agibati ka para itibagim. Mary Joy, amok ti an aramida. Ibagamton ka ni Veronica ang nagawid ka. Daan daytan arason, Fernan. Amang ano di nakpatsyan. Basta day tati ibagam, bro. Sige, awan mabalin ko. Basta si ka tinagsaw. Day tati magusto ken ka, Rolly. Saan ka akil joy? Ngam saan mo kumamat aluklukun ni Veronica? Kaasimat. Aguray ka man, Rolly. Amangan mat no aggusto ka iti girlfriend ko. Saan? Isaksakit ko laang. Time bilang kumata nagayam. Nasaya tinalawag, bro. Ngamjak maikari. Nga isulaang ti girlfriend ko. Amumat. Adu ababa iti mangayat kanyak. Gapo tagwapo ak. Ngam, bro. Saan ka kumamat nga agabuso? Aguray ka man, Rolly. Barkada ka? When no? Sika ni papangko. Nasaya. Nakita kayo dito, Gardete University. Fernan. Owen. Sika ti ururayan mi. Nay, si kamat gayam, Veronica. Nakakita kan samot iti Diyos. Kuwang amin. Jack nam naman nga umay ka dito'y dagos ko. Pero kak na rin ni Fernan. Awan dito uy. Jack ang muno sa dino ti ayan na. Apay akas niya ti barkada, Rolly. Kalat nga po ka.
Katimadi, Jack makontak ti cellphone na. Ay, Jack, konsinte yung tema di nga ramid na. Uray pa'y nasingad kami nga gayam. At ka di ang mong nararamidan na, Rolly? Veronica. Jack, kaya tamadadal ti panaggayam eh. Ta sigurado, agura anak ni Fernan. Numamuan na. Naimbagakan ka ti amin. Ikarik, Rolly. Saan ka, amairaman? Basta ibagam ti agpaiso. Ay, malaksid kan ka. At dapay sa bali ang girlfriend ni Fernan. Anak ti may sabak nang. Agad-adal iti sa bali a private university. Jack, kaya tamasahir ka. Dayta ti pudno. Gusto ka di. Ngam iti lang Adayo na pimpintas ka. Di na kon pa sa plugat, Rolly. Nasakit na iti anamwak. Agyaman na taimbagam na ita. Kumpirmado ti amin, Veronica. Saan aparbo dagiti impud no ni Rolly kan ka? Anyat kayat mo asawan, Mary Joy. Sinurot ko itinalimad ni Fernan. Kit naduktalak amalaksid kan ka. At dapay sa bali anobya na. Kasta gayam. Wan, kat panagkunak. Nasken nga agpanunot kan. Kasla jak maglod tayo ito'y mapaspasamak. Tapno mamati ka. Ipabuyak kan ka dagiti video ana alak. Dagito'y timang ipanaknak. Sige. Kaya't ko ang makita dagiti ebidensya, Mary Joy. Wan, adoy, puyaam. Itikas na. Mapanak na kam ti kinatu-timer ti boyfriend mo. Apa yang nagtadam ti panangkitam kanyak, Veronica? Dayta ti sungbat ko. Apa ya tinungpana? Naamwak ti agpaiso. Doble kara kagayam, Fernan. Timok, siya lang ti girlfriend mo. Ngamadda pa'y gayam sa bali. Veronica. Di ka naglibak. Kurang pa'y kit di ti panang tumpakan ka. Tapno magsayang ti sakit ti na ka mamarikrignag. Sorry, love. Diyak ilibak. Kat, anya ti desisyon mo ita. Kaya't kung agpili ka itamot lang. Sana mabalin nga agpiliak, Veronica. Anya, kaya't mo asawan iso ti piliyam. Napatag ka kanyak, Veronica. Sika ti inay-ayat ko. Ngam sana ka makapili ita. Lawagam ti kayat mo nga ibaga, Fernan. Kung nagtupay kat, asaan nga umno ti aramid day a Fernan. Wan nga rod, Ma'am Perla. Ita naduktala ng ti kinatu-timer na. Kat, kumusta nga rod ni Veronica? Kanayon nga agsangsangit kan maikulkulang. Sakit kanayon ti absent na. Ay saan arumbang abaybayan na ti panagadal na? Gapo iti lalaki. Day tamo ti kanayon ko nga ibagaken ko na, Ma'am. Ma'am Perla, ada kayo matgayam dito eh. Wan, Veronica. Good, kumusta kan? Kastoy, ma'am. Malmalday. Agawid aksapay la ijay lugar mi. Ngam apay, Veronica. Finals tayo ita. Sa anak mo't lang ang makakonsentrate. Ay nakabailam day ta. Palpasan tapay ti finals. Aggidan tanton nga agawid. Wan nga agpaiso, Veronica. Saan mo kumaabaybayan ti panagadal mo? Gapo iti parikot mo. Panunutam ko mati sakripisyo ni tatang mo. Nagadayon ti turong dagita mata manakaw. Ha? Adda ibagbagayo, tatang? Dandanin malpas ti simbre kiyaw. Iti mabait, agsubli ka manin ije kabisera tapno agin Raul.
Kasladyak kayatan ti agiskwela, tatang. Anya? Agsardangak sa laangan. Ay saan na May salangin na si Mistre kada graduar ka ni Tikuro sumakin na maestra. Ngam, kasladyak may konsentratan ti agadal, tatang. Ay na. Saan ka nga agsarteng Saan, anak? Apay asinurot na pailang dito lugar mi. Veronica, uray pinutid mon amin a komunikasyon ta. Imayak, tagkid daw kiti pamakawan mo. Kasta kalakanakan ka ti amin, Fernan. Linuko na ka. Pinaggidan na kami ti dayjay a Michelle. Kampante akasyak lang ti babae ti biyag mo. Pakawanan ako, ma. Naamiris ko ti bidot ko. Ngam, saan ko ang mabalin na talikodan ti obligasyon ko kani Michelle? Naminano na pinangtahanak ni Papana. Adagas ti mapasama kanyak. No talikodak ni Michelle. Rumbang lang nga itakder mo. Tamasikugan. Ulitak, Veronica. Pakawanan nak. Jack pulos ni namnama. Akas to ti pagbanagan ti amin kadata, Fernan. When papakawan ka, ngam daytoy ko man ti maudi apa nagpakitam kanyak. Tadyak kayatin ama digdagan pa'y ti sakit ama ni kriknak. Agyaman nak tamawatan nak. Katbayam. Saan ako nagpakita pa'y kan ka? Nalaos aliday kan sakit tinakam tinariknak. Idi nagpatinggan ti amin kada kami kini Fernan, Mr. Lonely. Ing karigatak nga inliwliwag ti amin, baban iti panangituloy ko, iti panagadal ko. Ket naamiris ko analabit asaan ada kami tinaituding apara iti tunggal maysa. Daytoy man ti kapadasa, to'y pagayam mo, Veronica. Agyaman pagayam Veronica iti daytoy apakasaritaam. Adda na ituding nga ayat iti tunggal maysa. Ket kas iti nakunam, saan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa kini Fernan. Ket ala, ipamaysam ti panagadal mo, taday tatirumbang nga aramidam. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Veronica, iti Ilagan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.